Krong Pliatawar Kaselamalong, Kichopang Limasai ki Klema Bangpu, Karbianglong Autonomous Council EM Amarsing Tisopen Kichenglok, SK Mondolapen ARO Tumapan Arona Tingpen, Ingsai Nang Jilapen Arpupen, Pasunang Jipura, Karbilo Charlia Song Atumpen, Kachisong Asai Kiding Japan, Kachisi. Dobukapen Lahorijan Adak, NHI DCL Pen, Krong Pliatawar Kaselamalong, Jesemet, SK Mondol, ESO, ARO Lapen, Kaprek Atum, Kidukelak Ararapan, Patebok Damsi, Longle Pata Nang Silam Pipo, Amen Pen, Ametang, Apiso, Aso, Akorte, Angjir, Adonarap, Amen Pen, Longle Pata, Jesilamsi, Ahokpet, Longle Hempuatum, Kilong Nang Jieting, Longle Si, Aphalu, Chojoderason. Bonta, Lahai Officer Atum, Radalong Lake, Gitibor Ipu, Chini Lorapi, Karbianglong Autonomous Council Land and Revenue EM, in charge Amarsing Tisopan, Dipurong Sopi Pen Chenglok. Along kaprek atawar pi hai huelong Karbi Students Association pen poster pabonsi kapacit hangji apan pini jangmi ni phai cap ani pen tangcheng pontanglo bangso puthak dipu manjala pen disobai hai huya dimalong Karbi Students Association intangrak pen kachesong ponji apan kiwangji jangmi poni phai cricketom inkoraisi la pen inkorasir cap ani pangdak pontanglo and revenue IEM Amarsing Tisopan prabjin pen dan revenue IEM pen pisunang po pansin itu labang so postering kurilo tapi labang so postering ben itu Karbianglong rat afan omor tiso la revenue IEM afan abinong aot adur ke pacini ji pansin labang so postering itu tumi pen penceng pon lo dak di town pen penceng pon bom po pen ati kan itu klaim pon bom po pansin pugang tumi bang ke labang so IEM Amarsing tiso ajoini si pini polen along lang no pelong ke long lekan hok dun dek abang ki mante genuine beneficiaries tu tangka kelong aning kang sanse aning ke oi kak siru ame kri ke krengkre la persona beneficiaries dolang la bangso IEM Amarsing tiso joini si pinyani polena rong nong na ma joini compensation na joini korte ting bong lam kachi nang domra bang bong kachi dam kachi bang la person akes ta itu kedulong lo la bangso IEM Amarsing tiso joini si pinyani Polen along langdam lu pulo dang ke department along lia mukha kangbo la persona itu thekdam long lo. News report Karbianglong Live.